Hello, cô ca đó cho cô sư đấy con mà lý về bọn nó trên đi đã giờ là lý về bên nó á mà nó là gì vậy cô là nó là tập cho lại bảo mẹ cái nó mình mẹ cả cái nó mà làm gì mà sao lại bảo mẹ để bắt đầu cái sự đâu là chú là mẹ cô sao cho lại bảo mẹ lẽ bị ta bị sợ đó hè lẽ cho nên là mẹ sao lại bảo mẹ bây giờ không mẹ lấy bây giờ mẹ tao nhớ đi lễ thế đó chắc còn mẹ tao nhớ cái giáo lên của bà là nhí phiêu lại tao nhớ cái giáo lên của cái giáo là không phải cái giáo là của biết lấy của mà bỏ tầm gì vậy cái này chúng ta bị đó không có này đấy rồi vì tôi sẽ nói với anh mày nó rồi tao mi lấy cái nhiều sao trả lời tao biết trả lời lại nó anh muốn phải sửa không kém phê vì lấy cho anh nhiều sao lấy lại mẹ rồi tao mẹ nó anh nhiều sao mẹ lấy lại bà mẹ lấy lại mẹ nó bị chạy ngài cô tôi ra mẹ rồi anh lấy lại mẹ lấy rồi lấy bị tao bị sửa đó lấy sửa tao lấy bây giờ mình lấy bị tao bị là rồi thì nó mình mẹ anh nhiều sao tao lấy lại rồi bà mình chạy tao lấy lại mẹ nó rồi mình phải mà sang này mà rồi mình nếu bà đây là mình ra đây mà sang này đó tao nghĩ năm mà mình lấy cái phần này trong ấy bác sĩ này về này ta công mà đấy anh nhiều sao lại tao lấy lại bà mẹ anh nhiều sao tao lấy lại mẹ bác có phải lên một tỷ mà tao chưa lấy bảo mẹ lấy lên làm tỷ bảo ở đây nào lại nhiều sao lấy lại mẹ anh lấy lên tỷ bé ở đây là tao mẹ hỏi là ra anh nói rằng là mà mình lấy bao mẹ nhớ tụi rồi sửa là tao xí lại rồi mẹ xí bây giờ ngày thì mà về là xí bây giờ nhỏ mà nó tham còn cái rồi nó mới về ấy nhiều sao tao lại làm mà nó rồi la lấy mình mà tao này cái gì là làm cái điều tao chăm này nó cái tao biết thằng nghề chơi hòa thế ví dụ là kho mẹ thì bèo là ở đây em thì bèo điều tao kho chăm mình nó cái rồi bèo tao kho mẹ mày bèo biết tôi còn là sao làm không là không thể lấy bèo tôi qua lại ông mà là tôi qua lấy đồ thì nè vậy là sao tôi đến này cái này tao yêu thì cái đó mà lấy tôi qua lấy đồ tôi vào tôi mà nó sợ nè là sao tao biết tôi còn lại nó ok pe bé biết tôi không em Perry ha wow chú cô mà là hết chị cái chuyện hòa liền nói bà cái sao quên tôi mà này là ông mà là lấy nè nó cục giờ là mày lấy cô và tao biết cái thằng nó chứ nó tôi cho con nó tới chứ rồi là ra tôi nó cô lấy đâu nó cô lại mà kho này lo lẹ nghe chứ anh tao cho mày lý anh nói anh nhiều sao lấy lại mày nó vậy anh đã cục đó bây giờ anh nhiều sao lấy tao lấy lại nó
ဝါပြီးအင်းကြီးကိုစားသွားလိုက်အောင်မယ်နော်အေးအင်းကြီးစားသွားလိုက်မယ်မမေပါပြောက်ခဲရင်ကောင်းမလားမမေကဖေးနဲ့တူတူအလုပ်ကြကြတာဆိုတော့ငါမပြောတော့ပါဘူးတော့မယ်ဘူစားလဲပြီးတော့အခါလေတော်ပြီတင်းကြီးရောက်ပါလေငါ့ကိုစားမှာဖေးကြီးနေမလဲငါ့ကိုမပေါင်းနဲ့နော်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကြမယ်လေတော့ဟုတ်ဖေတဲ့နော်မမေဘာလို့ဆိုမထိုင်တော့ဩမမေကလားမမေကအဲ့အဲအကုန်ရနေအေးနေရဆိုတော့မမေကအဲ့ရှိမှမဆိုင်တော့ပါလေဟုတ်လားစိတ်နဲ့တက်နေကြကြနေနော်မမေခပတ်လေးပတ်ထားကြအောင်နော်စကွေးရရပြီမလေးတမီးရေဟွာလေမမေတို့အမအဲ့ရောင်ရှင်ဘာစီးကြမလို့တမီးတို့ညာလေးစီးကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဦးလေမမေကြိုက်တဲ့ဘောစီတော့အေးအဆိုရင်လာနော်ဟိုတမီးငယ်ချင်းတော့လာပါပြီအဆိုရင်လာကြအမေနော်ပြေတော့ဘာစီးကြမလို့တမီးတို့နေရာတော့ချောက်လိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့ဆိုဟွာလေတမီးနိုင်ငံချင်းနဲ့တော့ဆော်ရီနော်မမေကကြတော့ဒီနော်ဖေးနဲ့တခါပြောမှမလို့လာလောင်းတမီးရောဘာလို့ထားခဲ့ရတော့ဟုတ်ဘူးပြောစရာရှိလို့ဟွာလေအဲ့တမီးကြောင့်ပြောစရာရှိလို့မပြောမလို့တော့ဩလာပါအကြောင်းပြောပြမလို့ပါဆိုတမထိုင်တော့တယ်လာဘာပြောမလို့တော့ထိုင်ပြတော့နော်ဟိုလေတမီးကလေတခုခုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဘလို့ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲကိုဘလို့ဖြစ်လို့တော့ဟိုလေအဲ့တမီးရဲ့စိတ်ရဲ့ဟိုစိတ်အဲ့တမီးစိတ်ကဘလို့ညလည်းမသိစိတ်တော်ပြီဆိုရင်တအားပေါက်ပွဲရစိတ်တော်ပျော်နေရဆိုရင်လည်းအားကိုပြောနေရအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘာလာပြောနေမှလည်းမသိပါဘူးကျင်ငါတော့ကြမယ်လေဖေကဟိုဘက်မှာဘာပြောနေကြမှမသိငါကျင်တားလို့ငါပြောတော့တက်စိတ်ကြီးတိုးလာပြီနော်ဟဲ့ရလာငါနေပြီတော့ခေါ်ပြရမလားတော့ပါပဲချောရဲ့ဗီဒီယိုလေးမကောင်းဘူးဆိုလည်းတောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပါလေလို့ခက်ကြပါအောင်တော့ဒါကတော့ချောပြတယ်လို့ပြောနော်ချောဒီရဲ့အနောက်ဒီမှာချောကဒီမှာပေါ့နော်ပြရရှိပါတယ်ဒီမှာထိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီရလာပြီမီးစောက်ပြန်တို့အဲ့လိုပြောက်လေးချလိုက်သူကနီးနေအဲ့ဘာလဲဆိုရင်တော့ထူးဆန်းတဲ့ဆိုင်ပြပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲ့ပေါ့နော်အမအားနေကြအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာအတန်လေးကိုနည်းနည်းလေးချဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အတန်ကမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ချောပြောချင်တာတွေတခုကဒီမှာပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လာချမှာလားဒီမှာတို့တခုတော့ချလိုက်လာချဘာလဲမသိဘူးရောပေါ်လေးထောင်ပြလိုက်နော်လာပါပြီကောင်းနေပါလာပြီးချနေတယ်နော်အကြတော့ဘယ်ကိုထွက်ပြေးရမလဲဆိုရင်တော့ဆိုတော့ဒီဘက်ပြေးနေတယ်လဲဆိုရင်ဒီဟာဒါတော့နန်းတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုလေးကိုစားနေဆောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အလုံးကိုဘိုက်မမကျေးဇူးထွတ်တင်ရှိရပါတော့ like ဆိုပါလို့ခဲ့ပါအောင်ဒီ channel လေးကိုတက်လို့ရှိရင်နော် like subscribe လုပ်ခဲ့ပါ